Unit pasukan Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-35 dari kelompok pasukan tengah Rusia menyerbu benteng pertahanan Ukraina. Rekaman video yang dirilis militer Rusia 27 Januari 2025 menunjukkan penyerbuan benteng angkatan bersenjata Ukraina oleh unit-unit kelompok pasukan tengah di arah Krasnoarmeysk. Sebelum infanteri menyerbu benteng, operator UAV mengidentifikasi dan menghancurkan titik tembak utama personel Ukraina. Kemudian, pesawat serbu Batalion Senapan Bermotor Atlan dari Brigade Senapan Bermotor Pengawal ke-35 dari kelompok pasukan tengah, di bawah perlindungan peluncur granat, memasuki sabuk hutan tempat benteng angkatan bersenjata Ukraina berada. Saling melindungi, para prajurit menghancurkan para musuh yang menolak menyerah. Setelah itu mereka membersihkan ruang galian, mengamankan posisi mereka dan meneruskan serangan, demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia. Militer Rusia mengkonfirmasi berhasil merebut sejumlah daerah penting Ukraina di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada hari Minggu waktu Moskow, kelompok tentara Vostok Rusia menguasai desa Velikaya Novosholka, juga dikenal sebagai Velika Novosilka, di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Serangan bertubi-tubi dan operasi ofensif Brigade Tank Independen Pengawal ke-5 dari Angkatan Darat ke-36 dan Brigade Marinir Pengawal ke-40 dari kelompok pasukan Vostok memaksa pasukan Ukraina mundur dari wilayah Velikaya Novosholka. Wilayah Velikaya Novosholka di Donetsk adalah pusat regional dan pusat pertahanan dan logistik terbesar angkatan bersenjata Ukraina di Donetsk. Jatuhnya kota ini membuat kekuatan Ukraina di Donetsk kian berkurang. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan bahwa unit dari kelompok pasukan Sens Rusia menguasai pemukiman Zelenoy, juga dikenal sebagai Zelene, di DPR. Pasukan Zapat, Barat, Rusia menghancurkan 6 brigade Ukraina di berbagai distrik Kharkiv, dan Republik Rakyat Donetsk, DPR, yang mengakibatkan Kiev kehilangan lebih dari 390 prajurit. Selama konfrontasi dengan Faksiuk, Selatan, Kiev kehilangan hingga 200 prajurit dan 2 depot amunisi. Selain itu, Ukraina kehilangan hingga 150 prajurit, 1 tank, dan 1 kendaraan lapis baja dalam konfrontasi dengan kelompok pasukan Vostok, Timur, Rusia, serta hingga 40 prajurit sebagai akibat dari tindakan kelompok Sever, Utara, di wilayah Kharkov. Pasukan Dnipro, Rusia menyerang personel dan peralatan Ukraina di distrik Zaporozhye dan Kherson, menewaskan hingga 40 prajurit. Pasukan elit Ukraina Brigade 47 dari Magura Ukraina menghancurkan 5 kendaraan tempur infanteri Rusia di garis depan Kursk. Dalam 2 hari, drone FPV Brigade 47 merusak 5 kendaraan tempur infanteri, masing-masing bernilai lebih dari $1 juta, beserta awaknya, menghancurkan antena komunikasi musuh, dan meledakkan ruang istirahat yang coba disembunyikan Rusia. Terpisah, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 27 Januari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 831.620 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.430 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 3 tank, 16 sistem artileri, 74 pesawat tanpa awak, dan 12 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.871 tank, 20.561 kendaraan tempur lapis baja, 35.183 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.339 sistem artileri, 1.263 sistem roket peluncur ganda, 1.050 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 23.327 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.
Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні було багато військових доповідей із командувачами. Була також розмова з міністром оборони України про ситуацію на фронті, ключові наші напрямки Донеччина, також щодо районів проведення Курської операції. Скоро вже півроку наших активних дій на Курщині заради захисту української землі. Ми зберігаємо буферну зону на території Росії, щоб убезпечити від російських наступів наші Суми та Харків. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції та знищують окупанта. Передусім, сьогодні я хочу відзначити воїнів 95-ї окремої бригади за дії саме на Курщині. Також хочу відзначити воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної та 68-ї окремої єгерської бригад за ефективність на Покровському напрямку. І також 24-ту та 100-ту окремі механізовані бригади за героїзм в боях за Часів Яр і Торецьк. Я дякую вам, воїни. Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині. Генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ Хортиця. Це найжорстокіші напрямки боїв. При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача сухопутних військ, найбільш чисельної частини наших Збройних сил. Це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування і тренування бригад. Генерал-майор Андрій Гнатов направлений в Генеральний штаб на посаду заступника начальника Генштабу. І його завдання – це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами і фронтом. Ми обговорили ці та деякі інші зміни з главкомом Олександром Сирським. На всіх рівнях завдання поставлені. І ще одне. Я хочу подякувати всім українським розробникам та виробникам далекобійних дронів, наших ракет. Кожен може побачити їхню ефективність, як наша зброя повертає війну в Росію і як зменшується російський потенціал війни. Неспокій в Росії, зменшення російських можливостей продавати і переробляти нафту, менші глобальні ціни на нафту – це те, що потрібно заради миру. Цей рік має стати вирішальним, і наші дії повинні впливати на нашу долю. Саме так і робимо. Ну і, звичайно, усі хлопці з Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій, усіх наших Збройних сил України, СЗР, ГУР, кожен, хто додає свою силу, свою влучність до спроможностей України. Дякую вам всім. Слава Україні! Divisi Lintas Udara ke-98 Angkatan Bersenjata Rusia mengeliminir sejumlah kendaraan tempur pengangkut infanteri Ukraina di garis depan Kursk. Video dipublikasikan 26 Januari 2025. Operasi tempur oleh operator WAV dari Divisi Lintas Udara ke-98 ke arah Kursk menetralkan satu persatu kendaraan musuh. Perhitungan drone kamikaze FPV pada serat optik menghancurkan teknologi barat, demikian keterangan videonya. Dalam 24 jam terakhir, Rusia menetralkan lebih dari 180 tentara Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri Bradley buatan Amerika Serikat, 4 kendaraan tempur lapis baja, 10 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri gerak sendiri, 2 howitzer derek, 1 mortir, 3 stasiun peperangan elektronik serta 2 pusat komando dan kendali UAV, dan 1 depot amunisi. Sejak Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, AFU kehilangan lebih dari 55.000 tentara, 319 tank, 238 kendaraan tempur infanteri, 183 pengangkut personel lapis baja, 1.626 kendaraan tempur lapis baja, 1.639 kendaraan bermotor, 392 senjata artileri, 44 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat. Juga 16 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut pemuat, 103 stasiun IU, 14 radar perang anti baterai, 4 radar pertahanan udara, 32 unit teknik dan material lainnya, termasuk 13 kendaraan anti-rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja,
dan 1 kendaraan pos komando. Brigade ke-114 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia merilis rekaman menyerbu benteng pertahanan Ukraina di arah Donetsk. Di arah Donetsk, para pejuang Brigade ke-114 terus maju dengan percaya diri, menunjukkan keberanian, ketabahan, dan tekad, demikian keterangan videonya. 2 prajurit Rusia menyerbu benteng musuh untuk membersihkan posisi musuh. Brigade Senapan Motor Pengawal Terpisah ke-114 atau Brigade Vostok adalah unit militer Angkatan Darat Rusia. Brigade ini dibentuk oleh Alexander Hodakovsky. Analis militer mencatat ketahanan brigade tersebut dengan mengklaim bahwa brigade tersebut mampu melakukan operasi penyerangan selama 8 bulan penuh tanpa melemah. Para analis berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh mobilisasi tersembunyi, yang ekstensif yang mampu menambah jumlah korban didukung pengenalan medan tempur yang komprehensif.